Reka twongere tubasuhuze tubaha ikaze hano ku nkuru mpamo official. Uyu munsi turi kuwa kane itariki ni ya 23 kwezi n'ukwa kane umwaka wa 2026. Amakuru ari kwerekana ikirere duhereye ku rubuga rw'imirwano. Igisirikare cya Kongo n'ingabo z'u Burundi bongeye gukora ibikorwa biteye ubwoba cyane hariya muri groupement ya Bijombo muri Plateau ya Uvira. Ni nyuma y'aho abarwanyi ba M23 natwirwaneho bagize gutya bakirukaniza ingabo z'u Burundi FARDC na za P5 FDLR muri biriya bice byo kundondo muri groupement ya Bijombo n'ahandi za Muramvya n'ahandi hatandukanye. Ariko uri kubona ko igisirikare cya Kongo n'icyo Burundi bongeye gukora ibindi bikorwa. Ibi bikorwa ni ibihe? Andi makuru akerekana ko abarwanyi ba M23 natwirwaneho nabo bongeye kuryamira amajanja. Amakuru ari kwerekana hano ku ndondo rwose muri groupement ya Bijombo ibintu bishobora kongera gukomera. Tugiye kurebera hamwe buri ruhande ingabo z'u Burundi FARDC bari mu bihe bikorwa, ingabo za M23 natwirwaneho bari mu bihe bikorwa, ubona ko batangiye kurebana y'ingwe rwose hano ibintu bishobora kuza gukomera. Ku rundi ruhande tukiri ku makuru y'imirwano mu gihe igisirikare cya Kongo n'ingabo z'u Burundi bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane by'amadrone minembwe. Amakuru ari kwerekana ko abarwanyi ba M23 natwirwaneho bafatiye ingamba zikomeye cyane bino bitero by'aya madrone. Hano bari gukoresha mayeri akomeye cyane. Na yahe mayeri rero abarwanyi ba M23 natwirwaneho bari gukoresha mu guhagarika ibyo bitero by'amadrone by'igisirikare cya Kongo n'u Burundi? Ubona ko ari amayeri yo ku rwego rwo hejuru. Ibi nabyo ndaje mbikugezeho. Perezida Evariste ndayishimiye mu gisirikare cy'u Burundi yirukanye bamwe mu basirikare, abandi abashira mu nshingano. Amakuru akerekana ko abirukanwe bamwe bafite aho bahuriye na cya kibazo cy'iturika rikomeye cyane mu kigo cya Kabaze hariya Musaga mu majyepfo ya Bujumbura. Tugiye kurebera hamwe rero abasirikare bakuru Perezida Evariste ndayishimiye yirukanye n'abandi yashize mu nshingano. Ese yabitewe n'iki? Kugeza ubu kandi turagaruka ku kibazo cy'impunzi z'abanyekongo bari Burundi. Amakuru ari kwerekana ko ikibazo cyabo cyatangiye kubonerwa ibisubizo. Ese ibisubizo ku kibazo cy'impunzi z'abanyekongo gihagaze gute kugeza ubu? Andi makuru kandi akerekana iki? Turaza kunyarukira n'ubundi Burundi aho Perezida Evariste ndayishimiye ubona kabangamiwe cyane n'abantu bakomeye cyane mu ishaka CNDD-FDD batifuza ko yongera kuyobora Burundi. Ni gute rero abangaba bakomeye cyane mu ishaka CNDD-FDD bakomeje kubangamira Perezida Evariste ndayishimiye kugira ngo ntazongere kuyobora muri manda ya kabiri mu matora ateganyijwe 2027? Iri nihangana rikomeye cyane mu bikomerezwa byo muri CNDD-FDD. Turarebera hamwe rero icyo Perezida Neva yatangaje, ubona ko rwose akomeza kugenda baha gasopu ati ibintu murimo nyamara ntago mubizi. Kugeza ubu Neva ari kubwira abande mu ishaka CNDD-FDD. Amakuru yo ni menshi cyane ku mirongo y'urugamba, izi ntambara za politike na diplomasi n'andi agiye atandukanye. Ariko mbere yuko twihuta tuyarambura, reka tubanze tubasabe gukora like. Nturangiza aya makuru udakoze like, mukore subscribe, mukore share bino biganiro mu bisangiza abandi. Iyo niyo nkunga ikomeye cyane tugusabye. Mu kanya rero tugiye guhita twerekeza i Burundi mu gisirikare cy'u Burundi aho Perezida Evariste ndayishimiye yirukanye bamwe mu basirikare, abandi bashira mu nshingano. Abo yirukanye ni bande? Ese kugeza ubarabaziza iki? Nari naguciriye amarenga mu ngingo, ariko hano hari impamvu nyinshi cyane ngiye kukugezaho. Reka tubanze duhere ku mirongo y'urugamba. Amakuru ari kwerekana iki rero? Duhere muri Plateau ya Uvira mbere yuko tujya iminembwe rwose aho twirwaneho na M23 batangiye gufata ingamba zikomeye ku bitero by'amadrone. Duhere muri Plateau ya Uvira. Amakuru ari kwerekana yuko nyuma y'aho abarwanyi ba M23 natwirwaneho bagize gutya bakirukana igisirikare cy'u Burundi FARDC, P5 FDLR na Wazalendo mu bice bitandukanye byo muri Plateau ya Uvira hariya muri groupement ya Bijombo, harimo ku ndondo za Muramvya n'ahandi yagiye atandukanye. Murabizi ko igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo niyo mitwe bari bamaze igihe barafashe biriya bice. M23 natwirwaneho barasubiye inyuma, ariko mu kanya nk'ako guhumbya aba barwanyi b'intare za Sarambwe n'Amadubu baragaruka bisubiza ibyo bice. Ubu ngubu rero amakuru mashya ari kwerekana iki? Amakuru mashya ari kwerekana ko ingabo z'u Burundi nyinshi cyane n'ingabo za FARDC bari kumwe n'ababarwanyi ba P5 ya Kayumba Nyamwasa na za FDLR bongeye kuzamuka imisozi kugira barebe ko bakongera kwisubiza biriya bice byo ku ndondo. By'umwihariko amakuru akavuga ko izi ngabo z'u Burundi na FARDC bifuza kwisubiza agace ka Muramvya n'utundi dutandukanye duherereye hariya ku ndondo muri groupement ya Bijombo. Bihagaze gute rero? Ingabo z'u Burundi rero ziri kuzamuka imisozi, dore ko zari zarahungiye mu misozi ya Kirungwa. Amakuru ari kwerekana ko zatangiye kugaruka hano mu misozi ya Mitamba. Zatangiye kugaruka mu misozi ya Mitamba kandi ari benshi bari kumwe n'igisirikare cya Kongo ndetse na za P5 za FDLR. Batangiye kugaruka rero, nakubwiye intego ni ukugira bisubize ku ndondo, ariko bari kugaruka bazamuka imisozi ya za Mitamba. Amakuru akerekana ahantu batangiye gushinga ibirindiro bikomeye cyane. Nihe rero batangiye gushinga ibirindiro bikomeye? Ni hano mu misozi ya za Mitamba n'ahazwi nko mu Buhonde.
mu Mitamba, mu misozi ya Mitamba batangiye kugarukamo n'ahazwi nko mu Buhonde hano batangiye kuhashinga ibirindiro bikomeye cyane, bari kuzamukana intwaro ndetse ni na benshi cyane na za P5. Nkuko nabikubwiye rero, bino birindiro amakuru arerekana ko bino birindiro bya Mitamba na Buhonde bongeye gushinga ku buryo bukomeye cyane, bagamije n'ubundi gufata ibice bitandukanye byo ku Ndondo nakubwiye Muramvya n'ahandi hagiye hatandukanye. Amakuru akerekana ko ibi byatumye abarwanyi ba M23 na twirwaneho batangira kuba standby muri biriya bice kugira barebe ko baburizamo bino bitero biri gutegurwa. Kandi amakuru akavuga ko igisirikare cya Kongo n'abarundi ngo bagiye gukoresha drone zo ku rwego rwo hejuru hano muri ibi bice byo muri Plateau ya Uvira kugira bongere bibasira ibirindiro bya twirwaneho na M23, ayo mayeringa bafashe kongera kwisubiza biriya bice byo ku Ndondo. Ari kandi makuru akerekana ko twirwaneho na M23 muri biriya bice nabo bafite drone zo ku rwego rwo hejuru, dore ko n'ubushize ubwo bahirukanaga abarundi FARDC za P5 na FDLR, hano M23 yakoresheje amadrone asenya ibirindiro by'abarundi na FARDC. Ubu rero tugiye kureba indi ntambara hano ku Ndondo yo ku butaka n'izindi ntambara z'amadrone. Iyo ni imyiteguro y'imirwano rwose iri kuvugwa muri Plateau ya Uvira, ubona ko ibintu bishobora kongera gukomera hariya ku Ndondo. Andi makuru rero ari kwerekana iki? Mbere ko tujya iminembwe turebera hamwe amakuru agaragaza uburyo abarwanyi ba M23 na twirwaneho bafatiye ingamba zikomeye cyane ibitero by'amadrone. Niki M23 bakoze mu buryo bwo kuburizamo ibyo bitero, bari gukoresha yahe mayeri? Reka tubanze tujye i Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye nakubwiye ko hari abasirikare yirukanye, abandi abashira mu nshingano, ndetse bamwe mu bo yirukanye bikaba bifite aho bihuriye na cya kibazo cy'iturika rikomeye cyane mu kigo cya gisirikare cya Kabaze hari Musaga mu majyepfo ya Bujumbura. Abangaba ni bande rero? Amakuru ari kwerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yahinduye bamwe mu bayobozi bakuru mu nzego za gisirikare, ashyiraho umusirikare mushya ushinzwe ibikoresho bya gisirikare mu ngabo. Ni ukuvuga ngo wari ushinzwe ibikoresho bya gisirikare mu ngabo z'u Burundi yirukanywe, ashyiraho mushya, ndetse amakuru akavuga ko uyu nguyu ushinzwe ibikoresho bya gisirikare mu gisirikare cy'u Burundi yazize iturika rikomeye cyane mu kigo cya Musaga ryangije ububiko bw'intwaro. Reka dukomeze turebe abangaba ni bande n'andi makuru agiye atandukanye afite ahuriye n'iyi ngingo. Bikubiye mu itegeko cyangwa se bikubiye mu iteka rya Perezida Evariste Ndayishimiye ryasohotse kuri uyu wa kane, uyu munsi tariki ya 23 z'ukwezi kwa kane Mata 2026, abo Ndayishimiye yahaye inshingano nshasha. Ubu ngaba angana bashizwe mu nshingano, abo yahaye inshingano nshasha tugiye guhera kuri abangaba noneho tureba abo yirukanye. Abo Perezida Evariste Ndayishimiye yahaye inshingano nshasha barimo Colonel Thierry Kabula wagizwe umukuru w'ishami rishinzwe ibikoresho mu ngabo z'u Burundi, hakiyongeraho undi witwa Colonel Gordier Kazindu wagizwe umukuru w'ishami rishinzwe ikoranabuhanga n'itumanaho, ushinzwe ikoranabuhanga n'itumanaho n'amakuru mu ngabo z'u Burundi, na General de Brigade Desire Manirakiza wagizwe umuyobozi wa division ya kabiri y'ingabo zirwanira ku butaka. Urumva ko bano bo bahawe inshingano nshasha cyangwa se bano bazamuwe mu ntera bahabwa izi nshingano. Hano rero reka wenda mbasubiremo, hari uwitwa Colonel Thierry Kabula wagizwe umukuru w'ishami rishinzwe ibikoresho mu ngabo z'u Burundi, Colonel Gordier Kazindu wagizwe umukuru w'ishami rishinzwe ikoranabuhanga n'itumanaho n'amakuru mu ngabo z'u Burundi, hakiyongeraho General de Brigade Desire Manirakiza wagizwe umuyobozi wa division ya kabiri y'ingabo zirwanira ku butaka. Barimo kandi Colonel Jean Pierre Mbonyi, harimo kandi Colonel Jean Pierre Mbonyeze wagizwe umuyobozi wa division ya kane y'ingabo zirwanira ku butaka, hakiyongeraho Colonel Jonas Sebushimike wagizwe umuyobozi w'ishuri rikuru ry'amahugurwa y'abaofisiye, na Lieutenant Colonel Prosper Nihorimbere wagizwe umucamanza mu rukiko rwa gisirikare. Iki cyemezo kirakurikira iturika ryabaye mu ijoro ryo kuwa 31 Werurwe 2025 mu kigo cya gisirikare kizwi nka Kabaze giherereye Musaga mu mujyi wa Bujumbura. Ni iturika ryateje impungenge zikomeye ku buryo ibikoresho bya gisirikare bibikwa, bicungwa kandi bikarindwa. Muri iryo joro humvikanye iturika rikomeye cyane, ububiko bw'intwaro burangirika. Ibyo byongera ngo murabyumva neza cyane. Amakuru yakerekana ko wari ushinzwe ububiko bw'intwaro mu gisirikare cy'u Burundi yirukanwe, asimburwa n'uyu mugabo witwa Colonel Thierry Kabula. Ni kamakuru akomeza kugenda abyerekana. Mu kanya turagaruka i Burundi mu ntambara ikomeye cyane ibikomerezwa muri CNDD-FDD bitifuza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yongera kuyobora igihugu cy'u Burundi muri manda ya kabiri iteganyijwe
muri 2027 hano Perezida Neva yabahaye gasopu, arabaha gasopu gute, iri hangana riraza kugenda gute mu bikomerezwa muri CNDD-FDD. Reka tubanze twinyarukire iminembwe rero bihagaze gute. Amakuru ari kwerekana ko M23 na twirwaneho batangiye gukoresha amayeri kugira byibuze igisirikare cya Kongo n'icyo Burundi bahagarika ibitero by'amadrone. Kuziye mpamvu ni igisirikare cya Kongo n'abarundi bari kugaba ibitero by'amadrone iminembwe. Mwarabibonye ko ku munsi w'ejo mu masaha y'ikigoroba igisirikare cya Kongo rwose cyohereje drone zo mu bwoko bwa kiti gatandatu zibasira cyane ibitero, nako zibasira cyane ibikorwa by'abaturage hariya iminembwe, nkuko na Lawrence Kanyuka muvugizi wa MAA23 yabitangaje. Amayeri rero M23 iri gukoresha mu myanzuro yafashe ni yihe, nuko FARDC n'abarundi bazajya bohereza drone, ariko na M23 ihite yohereza izindi drone mu birindiro byabo. Hano rero ukabona ko ari uburyo bwo guca intege igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo kugira kidakomeza kugaba bino bitero. Murohereza drone iminembwe zibasiye ibitungo y'abaturage b'abanyamulenge, natwe twohereza izindi mu birindiro byanyu zisenye ububiko bw'intwaro zinica abasirikare benshi cyane. Hano rero amakuru akerekana iki, cya gitero rero cyagabwa iminembwe M23 ntago yacecetse, nubwo rwose yasohoye itangazo, ntago yagarukiye mu gusohora itangazo gusa, ahubwo nayo yahise yohereza ikindi gitero gikomeye cyane cya drone ku birindiro bya FARDC n'abarundi biherereye Point 0. Ubona ko M23 birindiro bya FARDC n'abarundi biherereye Point 0 ikomeza kugenda ibyibasira si ubwa mbere, ariko kuri inshuro mu gusubiza ku gitero cy'iminembwe, dore uko M23 natwe irwaneho babigenje hano iminembwe, nkuko amakuru dukesha abaturage akomeza kugenda abivuga. Reka aya makuru nyabahe nkuko ahagaze. Mu gihe umutekano ukomeje kuba ikibazo mu gace ka Minembwe muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, hagaragaye ubuhamya bushya bw'umusirikare wa FARDC warokotse igitero cya drone cyagabwe kuri Point 0 hafi ya centre ya Minembwe mu mpera z'icyumweru gishize. Umusirikare wa FARDC rero aratanga ubuhe buhamya. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko drone itaramenyekana inkomoko yayo yagabye igitero ku birindiro by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi zari muri ako gace. Iki gitero bivugwa ko cyateje inkongi n'isenyuka ry'ibikoresho bya gisirikare, cyane cyane ibikoresho by'igisirikare cy'u Burundi na FARDC hariya kuri Point 0, ndetse kigasiga impagarara mu basirikare bari kuri mu maposition yabo cyangwa se mu birindiro byabo. Uyu musirikare rero umva ubuhamya atanga nkomeza kugenda mikugezaho. Drone yaradutunguye cyane, twataye ibyangombwa byose, abenshi bahise batatana, buri wese ahunga uko ashoboye, nge nahise ninjira mu ishyamba nerekeza Bibogobogo. Niko bihagaze. Uyu musirikare yakomeje avuga ko ibyo yabonye byari bitangaza by'urupfu n'ubuzima, ndetse ko atazongera gusubira ahitwa kuri Point 0. Uyu ni umusirikare wa FARDC ngo sinzongera gusubira kuri Point 0, uko byagenda kose sinzasubira kuri Point 0 kurwanya twirwaneho na M23. Niko uyu musirikare wa FARDC yatangaje. Hano amakuru akavuga ko rero mu gihe FARDC irakomeza kugaba ibitero iminembwe, hano M23 na twirwaneho niko bahita basubiza ibindi bitero by'amadrone mu birindiro bya FARDC n'ingabo z'u Burundi. Ubwo ngubwo rero ni ugusubizanya mu ubwo buryo. Niko bihagaze kuri ingingo. Reka duhite twikomereza n'andi makuru yacu cyane rwose turebera hamwe gusubiranamo hagati y'abagize CNDD-FDD. Ibi rero biri kugaragazwa n'iki? Hari ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yaratangaje. Ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yaratangaje biragaragaza ibintu bikomeye cyane biri mu ishyaka CNDD-FDD. Bamwe batifuza ko Perezida Neva yakongera kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ibi byo bihagaze gute kugeza ubu? Bihagaze gute? Reka aya makuru nyabagezeho mu buryo rwose burambuye. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi adaciye ku ruhande yatangaje amagambo akakaye ku rubuga rwitwa Imbwa. Uru rubuga rwitwa kuki barwise Imbwa, kuki Perezida Neva yarushubije? Tugiye kureba ibyo uru rubuga rwatangaje kuri Perezida Neva. Amakuru akerekana ko abarwihisha inyuma harimo abantu bo muri CNDD-FDD batishimiye Perezida Neva, badashaka akomeza no kuyobora u Burundi, ariko Perezida Neva nawe yabashubije. Mu gihe u Burundi bukomeje kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu wateganyijwe mu mwaka wa 2027, Perezida w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye aherutse kuvugwa cyane cyane mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'amagambo yatangaje ku rubuga rwitwa Imbwa Itukura rukorera ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter. Hano rero reka turebere hamwe uko bihagaze. Ibi byabaye ubwo Perezida Ndayishimiye yatangizaga ibikorwa bijyanye no gutegura ayo matora, aho yanagarutse ku makuru yari yaherutse gutangazwa n'uru rubuga rwitwa Imbwa Itukura, avuga ko ishyaka CNDD-FDD riri gutegura inama ikomeye cyangwa se cyitwa Kongre iteganyijwe kuwa 26 z'uku kwezi kwa 4 2026 ishobora kuzamwemeza nk'umukandida
nk'umukandida waryo mu matora ya perezida. Uru rubuga rwatangaje kandi ko hari umugambi wo kuba ayo matora yakwimurwa akazaba mu ntangiriro z'umwaka wa 2027. Mu gusubiza ayo makuru, Perezida Ndayishimiye yagaragaje ko atayemera, anenga bikomeye nyiri uru rubuga rwitwa imbwa itukura. Mu magambo yumvikanyemo uburakari, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko umuntu wiyita imbwa aba ariyo koko, anagaragaza ko adatekereza ko hari abantu bashobora gukurikira amakuru atangwa kuri uru rubuga. Yashinje imbwa itukura gukwirakwiza amakuru agamije guhahamura abaturage no kubayobya. Nubwo yahakanye ibijyanye n'itariki y'amatora zivugwa, Perezida Ndayishimiye ntigeze atangaza icyo atekereza ku makuru avuga ko ashobora kongera gutorerwa kuyobora ishyaka rye mu nama iteganyijwe. Ibintu byakomeje guteza impaka mu banyapolitike no mu babikurikiranira hafi. Ku rundi ruhande rw'uru rubuga rwitwa imbwa itukura narwo ntirwatinze gusubiza Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu butumwa rwatangaje rwashimiye Perezida kuba yararuvuzeho, ariko rumwibutsa ko amakuru rutangaza ngo aba ashingiye ku byo yaba yaravugiye mu biganiro byihariye. Rwanavuze ko ruzakomeza gushyira ahagaragara ibyo ruvuga ko ari imigambi ijyanye no kuguma ku butegetsi. Amakuru ari kuvuga ko abihishe inyuma y'uru rubuga rwitwa imbwa itukura ari bamwe mu bantu bo muri CNDD-FDD bakomeza gukoresha runo rubuga kugira berekane ko Perezida Neva agomba kuva ku butegetsi, harimo no kumusebya. Urumva nabo yabasubije. Ibi bijyateje impaka ndende ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe babona ko kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi asubiza urubuga rutazwi neza ari ukurwongerera agaciro karenze uko rwari rufite. Abandi nabo bagaragaza ko ari uburenganzira bwe bwo gusubiza amakuru, abona ko atariyo, cyane cyane iyo ashobora kugira ingaruka ku mutekano w'igihugu cyangwa se ku mitegurire y'amatora ateganyijwe muri 2027. Imbwa itukura ni rumwe mu mbuga zimaze kumenyekana mu gutangaza amakuru y'imbere mu butegetsi bw'u Burundi n'amateka y'urugamba rwa CNDD-FDD. Hari abagiye bavuga ko rushobora kuba rufitanye isano n'abigeze kuba mu nzego z'umutekano cyangwa mu gisirikare cy'u Burundi, nubwo nyirayo atazwi kuko akora yihishe. Mu bihe byashize hari n'abigeze gukeka ko uru rubuga rufitanye isano n'abasirikare cyangwa se abayobozi barimo General Bertin Gahungu, ariko ibyo byakomeje kugirwa ibanga, nta gihamya ifatika irabigaragaza. Ibi bibaye mu gihe Burundi bukomeje urugendo rwo kwitegura amatora muri 2027 mu kirere cyuzuyemo impaka ku miyoborere, ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga mu gutanga amakuru ya politike. Ababikurikiranira hafi bagaragaza ko imvugo ikoreshwa n'abayobozi bakuru b'igihugu cyane cyane mu bihe by'amatora igira uruhare rukomeye mu gutanga isura n'imiyoborere mu kubaka icyizere cy'abaturage, bityo bigasaba ko ibiganiro nk'ibi byajya bikorwa mu buryo bwubahiriza ituze, ukuri n'icyubahiro gikwiye inzego z'igihugu. Hano rero nabibabwiye ko uru rubuga rwose amakuru ari kwerekana ko uru rubuga abantu barwihisha inyuma n'abantu bari muri CNDD-FDD no mu gisirikare batishimiye Perezida Neva, nk'uko nakomeje kugenda mbibereka. Harimo n'ukekwa umwe mu basirikare bakuru mu gisirikare cy'u Burundi, nababwiye izina rye ariko kugeza ubu ntibarabona za gihamya. Reka turebere hamwe andi makuru. Za mpunzi zahunze ziri Burundi zari zimaze igihe zigaragambya rwose zivuga ati muturekure dutahe, ati mbonera kure ziri kutwambura zikanatwica, ariko ndi kubona noneho zishobora kuba zigiye gutangira gucyurwa nk'uko zabishakaga. Amakuru aravuga ko imodoka zagenewe gucyura impunzi z'abanyekongo ku bushake zageze ku gicamunsi cyo kuwa gatatu tariki ya 22 Mata 2026 ku kibanza cya Busuma giherereye mu ntara ya Buhumuza mu Burundi. nk'uko itangazo rya CLAUDE ribivuga, mbere na mbere imiryango ifite abana cyangwa se imiryango ifite abana bageze mu kigero cy'amashuri, cyane cyane abitegura ibizamini by'igihugu ndetse n'abakozi ba leta baturuka mu turere tugenzurwa n'ingabo za FARDC, aba nibo bibanze bagomba kubanza gutaha. Niko amakuru akomeza kugenda byerekana, kandi hasi kerekana ko abandi nabo bashobora kuzajya bataha, ariko abifuza gutaha ku bushake. Twavuga rero ko zambonera kure zari zimaze igihe zibasiriza impunzi z'abarundi zibambura, nk'uko abarundi bakunze kugenda babyivugira ubwabo, cyangwa se abanyekongo bahungiye Burundi bakunze kugenda babyivugira ubwabo ati mbonera kure zitumereye nabi, barimo baratwiba, bari kudukuramo amafaranga ndetse bakanaduhohotera, bagakubita abana b'abanyeshuri. Ubu ngubu rero zimwe zigiye gutangira gutaha, cyane cyane abanyeshuri, abakozi ba leta mu bice bigenzurwa na FARDC n'ingabo z'u Burundi, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Dushingiye ku makuru nari nkuhaye, niko amakuru akomeza kugenda abyerekana. Reka aya makuru yo tube tuyasoreje hano. Ngiye ari CLAUDE, andi makuru
ndaza kuyakugezaho mu kindi kiganiro, dore ko mbafitiye amakuru menshi nkomeje kugenda mbategurira, ndibuze kubagezaho mu kindi kiganiro. Uyu munsi turaza kuba turi kumwe mbagezaho update z'imirwano, itegurwa z'imirwano n'intambara za politike na diplomasi. Ariko reka tugaruke gato rwose, hari ikintu cyari nibagiwe. Benjamin Mbonimpa mu Busuwisi, uyu hagarariye itsinda rya M23 ryagiye mu biganiro, yagaragaje ko Kinshasa ikomeje kugorana cyane mu gushyira mu bikorwa ibyo bumvikanye. Icyambere agaragaza ko Kinshasa ngari iri gushyiraho niza mu gutuma ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa. Abantu rero bari bazi ko M23 ahubwo ariyo yanze ko kino kibuga cy'indege cya Goma gifungurwa, nyamara ibyatangajwe na Benjamin Mbonimpa bigaragaza urundi ruhare rwa Kinshasa mu gutuma iki kibuga cy'indege cya Kinshasa kidafungurwa. Benjamin Mbonimpa akagaragaza ko Kinshasa yanze no gufungura amabanki mu bice M23 igenzura. Ibi byo nari narabibabwiye mu bihe byatambutse, ariko Benjamin Mbonimpa yabigarutseho, agaragaza rero ko ubutegetsi bwa Kinshasa buri kuzana amananiza ashobora gutuma bino biganiro bidatanga umusaruro, harimo n'ibitero bakomeje kugaba iminembwe. Ibi biganiro biraza gutanga umusaruro ukurikije ibiri kuba kuri tere, ibitero by'amadrone nta gahenge, ndetse nuko AFC M23 ikomeza kugenda yijujuta rwose ivuga ati ibyo Kinshasa iri gukora ntago tubona ko biraza gutuma bino biganiro bitanga umusaruro. Reka dukomeze dutegereze turebe. Dusuhuza abantu bacu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko muri Leta ya Indiana, abagabo barimo Patrick Karenzi, Gatera Joseph, Mutongo Rudatongana, Byiringiro Benjamin n'abandi bagiye batandukanye rwose. Izi ni inshuti zacu z'abarandofone ziherereye muri Leta ya Indiana hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abitwa ba uyu ni umurundi rwose uhereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe turagusuhuje. Tunyarukiye mu Bwongereza, umugabo witwa Roger, turagusuhuje cyane rwose. Imana ikomeze kubagirira neza. Inshuti zacu ziri muri Canada, ziri muri Australia n'ahandi hatandukanye, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Oceania, by'umwihariko muri aka karere k'ibiyaga bigari hano muri Afurika, mu Rwanda, i Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda n'ahandi hatandukanye, muri Sudani y'Amajyepfo. Abadukurikirana hano ni benshi cyane, turabasuhuza kandi natwe turabakunda. Ariko tukagira n'inshuti zacu ziherereye mu burasirazuba bwa Kongo zikomeza kudukurikirana, namwe rwose Uwiteka akomeze kubana namwe, turabakunda cyane. Na za nshuti zacu zidukurikirana ziherereye Mozambique, abadukurikirana ni benshi kuri uyu mugabane wa Afurika. Ubwo mukomeze kugira ibihe byiza, Uwiteka akomeze kubana namwe. Ndaza kugaruka mu kanya mbageza andi makuru mashya, turaza gusubira. Murakoze cyane.